You not on my hand. Let me say, my can was a car. But me who say, minimum was a war, and I'm who was with them. Walk a car, go funk of what catch them some men or threaten me, or go for a ball. Me, Belma, go for Bob Watson, dear, will me a threaten. Me catch it all, medical can make Busuka. Some of Fonako for the said all bad boys, you know. I would only a mature man, you know. Yes, you are bad boys, I'm sure mature men. Asantima UK, Ukuma Pimwa, Apimbeba. Ebusha for Asantima UK TV Suni, Oboba Simpremo Matrasi. Na Oboba Matrasia, Nabidin Sem, Amamrani Amania, Abakosem, the Awantida, any day who are here, any somewhat 18 pentenkwa. Na ekin usechiri minano me de ebrew said ye besua de afri mu said ye medical ka say my teacher me trasia me kira de na mo so asua de afri mu but modern say me che ne obo subscribe na fei wa share na wo de comment aba like page no uwi a fama wonu abi said ye ekoso asantima mu no oboba simpere mu ni Asantima UK TV ye de ebrew ene ensem pii ho na ye be kansem so ni nyina ne se ye de ya pesmakafo ye hwehwe ye pepe ye busa ni ye chinchiri ni akofa ni ye de abrewo se de bia me kano no ene ensem wo hini bi atutu bia madoma hene basa enya sanketwa ma me nkrato omra na me fansem no mrewo Kelos Royal Hotel, a ultramodern hotel bia or Jen Huntre ha, or Achumakofodia, or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel ye feye na ehonso enika. Se ura den bia mu a, wasiesie mu ewa honka kwanso. Hotel yi edumedi ahodo a wodie no, esombo na so ani. Wo VIP rooms or executive rooms, and afi wo standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi omu. Efi se Kelos Royal Hotel, Obroni beka security no, tight. Our CCTV cameras are ejana so 24/7. Enimrani de suomu, awemfo ewen Kelos Royal Hotel said ye beya onipa bonfo bi entimi medinya ewo afye ho. Aduane bai na ope bi edi a wonya no Kelos Royal Hotel, Continental ana local aduane bi a ope bi ano ubenye bi o Kelos Royal Hotel. Ensabe na abenom, de bro ni de mro, amano ni de bibremu de na fe yememu de o Kelos Royal Hotel. Kelos Royal Hotel ton safre obi biara na hoye ahomgifie. Wona kira kwai wo Atwomakoforidua, sunya kwantempo a ebedu Kumasi de bo kese si ho a woni ga we filling station na edinhwe. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 0549 382-485. Kelos Royal Hotel. Your home away from home. Enye wonwa se kwasiebuo ni asisi enti abofo no asani firi soro aba asase so se woni nipa ma ebe adwuma fa osika sem ho mekire Pay Angel minua corporate store apostle download Pay Angel na fe promo code no Asante UK ubohye mu ano osika na edu ba bi biara a epese eduro abofo ene de ko Ghana abibrem anasa ma hodo bi apese wodu osika koso no omde be ko hare so ama mehu yanka na akachi abanso da ho a yema okrama enkaye eno nti osika a ode mane eframanane aba abibrem anasa Ghana ha Omodra se odebefa tap send corporate store Apple store download tap send o download via promo code no Asante UK ubohye a sika no ekọ baby biara opese ekono emsia de omunie anano a opimso osetu mira Asante mira wo hene trase ne nananom atrankonya eyefokutre amanhene abrempon edukuro ene ahema trase ni nyina ne se wodwene Asante empuntuo ho na enum na wohene di asem tu dwa se de na nadom ahene ye no wate na wobu na sumnua aye se de onte hwe no efise na wo hwe kwan se na hemfo no ebi ede nsem no ebeba bebu za zemi urade ekode ne ye ya na mo ba ne epiu wo hwe din obi ama na so wonde o ka se wono wo yokofo ni nananum na koji Asante opimso se etu edikai ena opoku akatechi beto aso eti eduru no so na ne de na eduru so no de obaye de abo Asante ama Asante apagya ama Asante din etu ba bi o se edu bia no obefa so wo hene de ose ayoyo ama ahemfu bebrebe a
na eso ọma wo so eye wo amanhene no wa ma wo so aye amanhene wo mo esese wo abrempon no wa ma bi so aye abrempon wo na wo ya asobra che antie no wa ji wo nkonya firi wo nsam fi sa santi nkonya no enye ba akofo dia asante nyina aka bo wie opemso eti se wo ye nsemu na wo hini tibi tu firi wo nkonya so ne ye de foforo asiso anano wo hini trase ya wa de twa mu fa santimen puntu na o trase ye no na eye asanteman asetena enti amanhene ahodo nyina ebai afi abrempon ebai na afi dukuro ne ahema no nyina bi so ebai ni nyina ye asante ya mamre ya mane ne se wo hene frewa untumi ya no efi se usai no de oka ne se wo hene be fre nsuo mu owiam o esum o anadwo o anopo abire bi obefro bia usai yade ena emma onipa ntumi nko ohene ni manase ohene bi ohene hia anase ohene fra yare nko ani ade a esikwai na da omu hia no ena ohene kase na nadom ahene klobi asante kotoko ohene opim so osi etua bebiu okofo asante bawura klobi asante kotoko yemra ne se hukuma apim a apim beba asante bawura de tuja se de nadom ahene ye no obula sumnu ya na fei o ka kira hemfo no se wo mu nsori efi se ye tusa ekogi nkunim e de masante na na ma hin wo mu a enyema e wo na hin yemu e na ofiri mu so entosini na mum ensebi a okeka no watini nyina na bre ho na de bia one bre se de twere konkro aka no se nkafo wose bia one bre na nadom ahene bre bedu wonne be chia yam onsuo no ba akokora eti asante ahemfo nkeka wo ho na fei de dom ahene ye no yensi no kwa fi se wo yamrani atra ne nton na asem do ja no na nya sankitwa menhia ye din ohene kasai eno achi ena fei yehu se ahemfo no bi ekeka wo ho sa na o se ye no fi se epani se ode hia nko a akodwane ena sante so kosa ye wahemfo di kai ansa na opemso atoa so ana sante hene atoa so se de da beka se edin ahensai eye babia edin no pepa da ne din ase ne se bra dentre tu asante so sa na fe dentre ma sante home no ntudakari wo so no so na fe opanya ne man ne mu obebo ne fe yi ase dabe man hene emma no se no wono yo kofo nti asante eko a so odikai nti o man ho so ba nti ma hene sore ahemfo ese otu sabia ma mo so abra wa hene so kika ne ho se otoa no ne na nanonom ene na hemfo akoko etia denjira hene odu ahensai ena nanu ka chense bema mira saye ne ntokwa no yedi nkunim intim da karitiri ni enunti ene ya tu fe yi ase dina ne akase intim da karisuwa ne man be bon fe yi ase ene obebo ne man eho ene asante kire se ye ya sandefo esa ene yeko ye tisa yakudi nkunim eti ye de nana intim da karitiri aba eho ane wo hene edane nani enunti ne efre no ahensai ayo kumase ufri krom na ekwa ufri asafo na akwa sokwa ufri asokwa ahensai ni sanu obato nsu abagogo ne ka ufri agogo a na wokọ esre so ufri agogo akọchira patre ufri chi apatra wokọ esre so ufri esre so na akọ feyi ase ese wo hini free menhia adru ahensai so wa check anu eho ene ese mira sai ne nkunudi aba intim da kari aman ho so se asante afede obedi ani no ni trinie nti sabe no ase na ma kire no se impani bu be se intim da kari suane man be bon fe yi ase na nadom ahene de oye no yaka ho asema ka na fede odi afade yemfa nadom ahene atretin ohene bi abopampo se nturu susa se kum no so mku no ama sem na koturu ohene nanim abusiafo enya sanketwa
yentie berema okofrobo di awuo berema okofrobo di awuo oyo hene ena do ma hene so ye osi ade yo na najima badu enti osi ade yo ene okofrobo odi ewe na die si ani no na utie di no a utie di na so di na hu di awuo na se ono no ewu die die se edani diri so enti se wo yo ke se oni bedi akakapen semfa wudie ho di aboa untuntu na se da wo hene ne se wasifie wo doma na doma hene abopa sie nkuno na esem nyina bedu nanim abushafo epani so obi nyi tro do matoa ene sananse ofia yemusa no onye nchentan enti enko na yentie nsem a berima okofuru bo di awuo edi atodwa no yentie yo na doma hene ebe se maka wasema ka but me hunu se minima abusuya wo ana mu abusuya wo dem wo ko fan ko fo ka kire mse me o trete me okoforo bo me berma okoforo bo bo aten die wo me ya trete me ka kire wo medika ka me gusu ka san ko fo na ko fo ba se de wo bad boys no a o mo ya metro men no yes wo bad boys o mo so metro men so anza wa metro men wan go for anu na patapafo no e wotutrafo no nkwasiafo na onu mo nam ebi na asa be ima sotire doma me se wa odi hudu kuro wanenye me ka no kra wo efie na si wono se be ebu se be nya ma me wiasa ase na me si dan si ho e be to asa ase na me si dan si ho ana ya na ba ma miska to su me to blog go si dan si doma ko nu ko ni dia wo dia ba dare se su dia nya wo dia me ka mo aso ate na gusu aka kwasi assemble sanfun na ya wudi kire santene no a we dia onyu obi amemo amentia wa jimia na gusu awu jimi e fa grofo tete me no se wan tu hunfo na si jimia na abeji me nyina tukuro mo e wo ngba bia na nsusu ade bode ko no befa e yan kwasi assemble mo asem na wudi no ba wonya futufuo bia entufo ana o mo mu duwa chia jimi wo mu yan kwasi afo no mutimi kan nya asem kire wo niti wu jimi santene de o kana waka bi o be kan ko kire wo sabe bu sabe nya nti am ti ba bie nti ana na mi wura so am ti ba bie enkwasi asem ne mo asem na wudi a wonya panyini bia ama ni ntreni wa afere wi ase wo fan ko fa ba me so no se lo kuta bad boys ni su kuta bad boys emu asem na wudi no se yan kan kire wa jimi ne ya do so na so yan sa so yan bra ko anim ko lo sa ya jaja utu we wunya ko fo na do magum kwa ani ba waje no mu nyina je ni hunu adwini bia no ade to adi asem no o ko fan ko fa be treten se ma ya bo ne be ten na o do so be treten me a na o treten mi wie na ko fan ko fo ne be treten me na ko si na bad ya said odi mrana mrano that's not respect to anybody no say so dem mrano so no be di odoma ho me ka kire ho ugo travel voter no ya ugo voter na akọ voter na ya travel akọ voter no no ko di unse hu no voter for no na ho so e di nsefo ha uko a obe hu no odi ko fo be threaten say me body ba no mayo papa me ka ne pa ya me ka ya body ama ale na zo ka santena wa ka wiase ana santena wo ka na ntina me so me ka ho se wo ja ka me ja ka wo ja ya me so me ja ye me ni woni asembia ana me ni woni boni bia ye bedie me ni woni basabasa bia papa me kai na odi nkofo be threaten mi won nkofo na be threaten no mo aso na be masutri me fa nko police station me fa nko ba bia me nye bibia ntia mra me nko papa me nko twituo me nko fa sekan me nko fa ajan ne mom ko bi wa ko bi to aso ani police fo nche me ka kire police fo nche obia ka ho ase wo mem ha sa hunu ho so wa bene obiri pia wo se na obi so abene che wo hunu ho so abene obiri pia wo se obi so abene che wo akwa ma mi fa so we de wan kan ho asem obi de na kan ho asem mebo a wa de wo do ma mu sie de za akoko ende wo de man kan ho asem me be ma kofo bo bo atende ya ntra me kan ko akire wo we wa de se wo bo pa wo bo a wo wa de se wo do be bia bo a okokokoko santini to mi ne kuta yen santini so man ne kuta yen and wo bo pasa de abobobobobobwa o so kura usa ebusafo asem na da ho no be ma okofo bo ji ewuo ese se do ma hene asante no oka na wo mu anu a won de oka na obebu anu enti se wa fa na fofrafra enye na fichiri enye na dwae ti se do ma hene se na ni adene no wo ye kemam kabia na se wo kan kabia wono de obepia no so ka se o tinsam no a wo se na do ma hene fa se judge na wo ya wo bu ankrofo nsem wo bu anyina no enye ensempa wo ma bu mo do ma kogu afiase nyina no e o se ese yompie
ese yom pie kire se na na do ma hene ade ekuta no no enya dwen pa o se o ye judge e wo Ghana ensem mi na odi tu dwa no ebudafo ye kase se eba okun a ya na binum se okun freedom a bunufo ne hia ntokwase ene okun ya ma me kire o ne o boxer bi a ne friend Iron Mike Tyson o si so ne obie nu so obie ntimi mu no na de ho odin pa at long last Holyfield kire ne se ebi de bi achi Luis kire ne se ebi de bi achi Leon Luis ebro Mike Tyson ena Evander Holyfield enso bro Mike Tyson say ade bia wo no obi wa de eche wo ufie kwan wa obi de wachire ukuro wo eto a obi so de eto aso Janaj ma badu wakeka to kwachire ni wakasante afena sante ahemfo so ekeka wo mu ho de tie ni se ye hwe ma basa ema eti se na Janaj ma badu ekotre chin obi so obekunu ebo paase nkunu a na che se amfaye antwakwam busiafo nsem no enam de abre no oboba simprimu ni me say ade ye koso asantemam bia no ye fa na de abre o se de em wo hu de ekono enti me dia se Asantema UK TV bomodra se ye page no wo ba subscribe na fe uwia like page no channel no share na fe comment no fabra amanfo de comment bebiri aba bunfo edi atem enya senketwa na teni ne hia ipe mo mani puntuo ene nkoso de na do ma hene ye no tete no akọ frɛ kon da dwen ko ena atwa siti na be kai say Ghana yeso aye ho kura ko ehini kura ye ko bobosia choman okomba mu na de basabasaba ye bubu fie ye kum nipa ye se no ma brebei eni weti basaye aye ni ye biem enye ye etini ye kase ye man tokwane ma ti wa be se tokwase no ne de ahia no wa dwobre ntina na do ma hene se de adwobre sanete ye berema okofo bo di ewo se wano ne de so wadna ono so wadne na magane magashia ehuna magaho abusafo Adam Lucy oboba simprimu ni Asantema UK TV suni djuma ko bi ne so masene tap send ena fe pay angel ena Kelos Royal Hotel nyimakuye ne so masene ma me de ensemu a etipeten kwa na ejine hu se chire me na no me de brewo ebresem de ho bia no e ba beka ho